okumbireba nekwikibwawo Basalima Herbal Research Center abakugu mukole eddagala mu bintu by'obutonde n'okulijjanjabisa okugeza nga Honey Syrup ejjanjaba ulcer, Aloe Vera Super ejjanjaba omusujja. Hamwe na Horeb Services Uganda Limited ababine emirimo y'abakomi hamwe n'abadriver kukorera muri Abu Dhabi, Dubai hamwe na Qatar. Esumu note mushanju note emwe ashatu nishatu abiri na mwenda ashatu na mwenda. Horeb Services Uganda abantu batwara abana heru kubahereza emirimo omahanga gabagig nka Dubai, Abu Dhabi, manyagamanga go kufura ngo kusuza center almost Qatar. Yes, bahereza umushara gwa miliyoni emwe n'echweka car miliyoni 5. You can imagine a driver getting nke miliyoni 3. Wanda abasechuruko kukora mu hoteli na nendizo myanya zayo ugenda wifuna ka sente kawo. Basalima Herbal Research Center ababinemba ze kwera abantu bine sirimu, ulcers, shukari, pressure. Genda obashange nasana wori yo muri Kampala ninga Mountain Road Eco Plaza bam no bashanga mbarara tunjiro mugisha bigura itagiri yabo omu Abu Dhabi building room number 6 Garage Street. Harimo abantu bastamira wata hamoteni bakwachiraje customer care tick. Promoter in the business ye nanyi in the business ranja bundia umuntu nagenda ayombeke hoteli ye ninga points a hoteli ye jo murumo gwayo no kore sente ngo umuntu aze washabe cyaye ibyo kurya yahiza kurya ashashure agenda konko Western Uganda omuntu matawo no mwaga Western Uganda zachibare kisoro Fort Porto nangwejo mbageta Fort kamwenje mbararibanda abantu binomuze gwo kuzo mu hoteli kandi atenzura tetanikire gwo azam abokwana ne ba meetingamu azam ashaba chai ajinywa ajiheza hizo ndizo na wastamao bastamo mu hotel for 3 hours batere mbozi baganira batamanga bari mu business yo muntu akari umuntu yabera twire okumbireba umuntu akuzo mudoka umuntu akaganira ariyo mushija kandi duka ne kuzibya abakazi bacenda kuhindura ngo bapima mbakashobora mujari yaho natebya vorongoto abo tukababingo mu maduka mwene hotels nezo kukore sente ejente be yiwastama mu for 3 hours ishimukwa nekora nestamsa abantu abandi nka 8. So ima abantu abakutwara embozo mu business z'abantu mu customer mu hotel mukaganira ekinte cyo tikikire kumurabe n'umunywa please muganire abukamwe na muriyo n'umuri muganire kora hizem stand up get out. Harimo abandi abantu abinomuze abuka hotel zenyingi zina mahoro nazo mu hotel tine cyakwenda gura akwata amahoro ga hotel gona agashoma page to page ashoma no bubuntu bw'abafiri gona agashoma tine cyaryamo please business z'abantu must respecting. Hari abantu abakwezurusha washrooms wo murumo gwe natambura aija ashabaka shumuruzo katoyi azam tine cyaryamo tine cyanywa munimwe mbabamanyi nabo cyo mureke tuherezane ekitinisa business zaman burustore eronde level yayo kora abo izire kunywa cyayi ozire kurya byo kurya bilye oyumukeho ogende hoteli ekoreze biti wazishahina yori mu hotel no ganira business yawe hatera umwo mweneze sahina bazire to business yawe kikakushemeza nyono kwenkubireba abo kwicinteki abama hoteli abamaduka bakacomplaininga icyo cyaho abana baganira mbarga mwene abantu abaganira mu hoteli kumaro bwire burengo namazima mu ba customer numbana umukondo mwanyogwe konka mucendeza ahashahazo mu customer kandi hoteli eje abantu kubara mwe barenguruza batakarenga hoteli ijwire kandi hoteli itakora sente nukwenko bireba iwe no birebota. okumbireba nekwikibwawo Basalima Herbal Research Center abakugu mukole eddagala mu bintu by'obutonde n'okulijjanjabisa okugeza nga Honey Syrup ejjanjaba ulcer, Aloe Vera Super ejjanjaba omusujja,
hamwe na Horeb Services Uganda Limited ababine emirimo y'abakomi hamwe n'abadriver kukorera muri Abu Dhabi, Dubai hamwe na Qatar. Esumu note mushanju note emwe ashatu ni shatu 29 ashatu na mwenda.